Ya Hüseyin'i şehit. Ya Hüseyin'i şehit. I believe this is the most effective way somehow. If we have no bricks, Reason why? Nobody bother. You see, maybe Israel, they can propaganda us as terrorists or whatever. But we have no weapons. You see. یازدهم آذر ماه 1389 گروه‌های بشردوستانه از آسیا در دهلی نو جمع شدند تا در یک حرکت مردمی جبهه جدیدی را علیه ظلم و استبداد در قاره کهن ایجاد نمایند. کاروان با گذشتن از شهرها و کشورهای مختلف به سوی باریکه غزه حرکت خود را آغاز نمود تا به اهدافی چون شکست حصر غزه با ارسال کمک‌های دارویی و غذایی و تشکیل جبهه مشترک آسیایی علیه آمریکا و اسرائیل دست یابد. A new country, the fourth country. We have come all the way from India to Pakistan and from Iran now into Turkey. And we go from Syria, and from Syria onwards we go to Palestine. أراد الصهاينة المدعومين من الأمريكان أن يرسلوا لكل الأحرار رسالة بالدم بأن لا أحد يعود لمحاولة كسر حصار حول غزة. هذا الكرفان غزة لآسيا هو الجواب الحقيقي لتلك الرسالة التي بعثوا بها حين قتلوا 10 من أشقائنا الأتراك. نحن في أيام عاشوراء ونحن في طريق الإمام الحسين عليه السلام، كل يوم عاشوراء، كل أرض كربلاء. على هذه الطريق نحن سنمضي وستتحرر غزة، ستتحرر كل فلسطين، وستندحر الإمبريالية، ستندحر الصهيونية قريبا إن شاء الله. الان داخل مرز بهش میگن گیربولاک باشه، تو شهر آغری هستیم. 1 ساعت و نیم دیگه به وان میرسیم. Kaptan kişi, sağda 3 kişi. Abi kaptan köşkü bilen kim var? Abi gelsene. Abi hepsi vuruldu bizim adamlar. Hepsini vurdu. Yukarıdakiler indi aşağı. زمانه نظری میکنن که قرار به دست مردمان مستضعف از سراسر دنیا نظام طاغوت و امپریالیسم نابود بشه و همین خاطر همه با هم شعار بدیم دعوامین اسرائیل دعوامین اسرائیل It's okay. Not okay. Zamanını sat. Ben alıyorum giderek. Ben Filistin'e doğru yola çıkıyorum. Özgür Filistin için. Kahrolsun İsrail, yaşasın Filistin. Mavi Marmara'ya uyguladığı saldırıdan dolayı tekrar lanetliyoruz ve şunu bilmelerini istiyoruz. Biz gücümüzü hiç eksiltmeden, gücümüze güç katarak
bütün dünya halklarının ortak vicdanı olarak bu konvoylarla, filolarla bu işgali, bu hukuksuzluğu, bu ablukayı ve ambargoyu ortadan kaldıracağız. Sizin adınıza tekrar Asya konvoyundaki bütün katılımcılara hoş geldin demek istiyorum. Asya'ya selam, direnişe devam. Allahu Ekber! Hayber, Hayber! Hayber, Hayber ya Yahud! Hayber, Hayber ya Yahud! Hayber, Hayber ya Yahud! Hayber, Hayber ya Yahud! Hayber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Away from being the normal human being. The illegal siege of Gaza has stripped the people of Gaza from normal life. بیست کیلومتر است مثل این که داریم وارد میشیم بعد چه شهری هست اینجا؟ شهر دیاربکر. دیاربکر. یعنی مرکز همین جنوب شرق ترکیه هستش. منطقه کردها کردستان کرد نشینان. Diyarbakır oradan buraya Arvan'a gelmişim. Ben uçakla İstanbul'a geldim. Ondan sonra Diyarbakır'a gittim, tekrar oraya gittim. Köşede girmiş, yol kapalı ya. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, ülkeden arkadaşlarımız geldi ve bugün sizin misafiriniz, yarın sınırdan çıkıp gidecek. Onun için onu iyi ağırlayın. Bu akşam bulundukları yerleri ziyaret edin. Bu kardeşlerimiz hangi dinden olursa olsun yanımızda oldular ve bizi mutlu ettiler. Ben öyle insanlar gördüm ki bu mezarlarda gelip de gözyaşı döken, öyle insanlar gördüm ki Mossad bizi hapishaneye tıktığı zaman ağlayan Kanadalı'ya sordum, niçin ağlıyorsun? İyi insanlar öldü dedi. درست است که کشتی ماوی مرمره به غزه نرسید و بغض کودکان فلسطینی در حمله شبانه راهزنان صهیونیستی در رسانه‌های شیطانی گم شد. اما ستارگانی در آسمان مبارزه به پرواز درآمدند تا مسیر رهایی از ظلم را برای آزادگان جهان روشن سازند. Burada şehit olan kardeşlerimle beraberdim. Onların yüzüne baktığımda işte bunlar gerçek şehit diyebilecek kadar kendimizden emindik. Tekbir! Onların bize emanetisiniz. The people of Asia are awakening. The people of Turkey are awakening. We need to unite. Turk and Kurd, Shia and Sunni, Hindu and Muslim and Christian and Buddhist, and get rid of the Americans and the Israelis from the face of this world. The end of Zionism is near. Hamas'a selam, direnişe devam. Hamas'a selam, direnişe devam. Zalimler için yaşasın cehennem. Zalimler için yaşasın cehennem.
cehennem, mavişler için yaşasın cehennem, mavişler için yaşasın. Size doğru ileri geliyoruz İsrail, geliyoruz İsrail. Bekle bizi İsrail, bekledik her yerde. Bekle bizi İsrail, ummadığın her yerde, ummadığın her yerde. Hamas'ta selam, direnişe devam. Hamas'ta selam, direnişe devam. Hamas'ta selam, direnişe devam. Hamas'ta Are you afraid of Israel attack to this convoy? There's nothing to be afraid of. Even on the Mavi Marmara itself, everybody was very aware that Israel had threatened that they will attack, and people still weren't afraid, because there's nothing to fear really. We're going there to do a noble deed, which is to help the people of Gaza deliver the aid and open up another channel. So we're breaking that route that has been blocked by sea to allow another channel for more aid to go through. So there was nothing to be afraid of. And when they attacked again, nobody was afraid. And really, Israel needs to be taken to account. During the Mavi Marmara, they killed some unarmed human rights activists, and they have killed American citizens in the past. They bulldozed a female American activist. She's famously well known in America. And nobody has been taken to court. Nobody has been discharged from the army, put into prison, court-martialed. Had this been in any other conflict, you would have seen a war crimes tribunal. You would have seen independent investigations. You would have seen people being sacked, taken to court, imprisoned. So even if they were to attack now, I'm sure people will not be afraid, because we've come with a noble intention. We're coming here not for anything but just to deliver aid and to show our support to the people of Gaza. So there's even if we were to attack, I don't think there is anything to be fearful of. وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك ووثق اللهم رابطتها وأدم ودها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك. انسان اگر عهد ازلی خود را با خالق خود فراموش نکند، اهل مبارزه می شود و شهادت بهایی است که خداوند به خواستان این راه عطا می کند. اللهم آمین. انشاءالله این حرکت ما به همراه سایر کشورهای آسیایی که دست به دست هم دادیم، از اقوام مختلف، از زبانهای مختلف و از ملیتهای مختلف، مسلمان و غیر مسلمان و از هر مذهبی، انشاءالله این اتحاد ما در مقابل دشمن مشترکمون آمریکای جهانخوار و اسرائیل به نتیجه قطعی خودش برسه. امیدوارم که این کاروان بتونه ادامه دهنده کاروان قبلی باشه که ترکیه اعزام کرده و ادامه دهنده راه شهدایی باشه که امروز ما بر مزار بسیار معنوی و بزرگ یکی از اونها فاتحه قرائت کردیم. شهدا ستارگانی هستند که به شوق رسیدن به حقیقت به آسمان سفر می کنند و چون پروانه بر گرد مصلحان بزرگ در طوافند تا راه مبارزه روشن بماند و ظلمت طاغوت با طلیعه سحر به پایان رسد و حکومت صالحان و مستضعفان بر روی کره خاکی عالمگیر شود. I see this point as the failure, as the starting of the war we are winning on America. امام خمینی در کلام ارزشمندی می‌فرمایند که تمام تعالیم اسلام در دو کلمه خلاصه می‌شود. Her şey iki kelime üzerine bina olmaktadır. لا یظلمون و لا یظلمون.
Zulmetmeyin, zulme uğramayın. نه ظلم میکنیم و نه زیر بار ظلم میریم. برادران و خواهران، ما اعتقاد داریم امروز مرزهای دروغینی که استعمار برای ما ساخته شکسته شده. امروز زبان مشترک همه ملت‌ها مقاومته. امروز هدف مشترک همه ملت‌ها رسیدن به استقلال، به کوتاه کردن دست کشورهای استکباریه. ما این مرزهایی رو که استکبار برای ما ساخته قبول نداریم. Dünyada zulüm her zaman olmuş olacak. Yani hayırla şerrin mübarizesi olacak. Biz kendi kendiliğimizde, ister Müslüman olak ister olmayalım, kendi safımızı belli etmeliyiz. İki yol var. Ya Allah'ın ordusundasın ya şeytanın. Biz çoğumuz ortada kalmışız. Yani namaz kılıyoruz, başörtümüz var ama ordumuzu biz belli etmemişiz. Biz kimlerdeniz? Kimin komutanlığını altındayız?